dobivaš jedno koji kod mene. Tako je. Stipe igra još jednog. Dva punta više. 4 nikad više. Tell me true, what did you do? Što reći o 2018. Mislim da ja i moj predsjednik Stipe, 2017. smo krenuli u projekt titule. Znači, gdje smo tada doveli najtrofejnijeg trenera i najboljeg trenera u županiji, Kristijana Tutu. I ja kao sportski direktor sam imao ovlasti da složim ekipu zajedno sa trenerom. I prvo je bilo dovesti Gorana Burčula, Daću, gdje je bilo mnogi skeptika, to je starac 41 godinu. Ali mi smo jednostavno rekli to je lider, to je pobjednik i on nam treba za sve. I stvarno je to bilo teško. Bile su teške pregovore, ali na kraju smo uspjeli, na našu sreću, i došao je Daćo Burčul sa još par igrača. I tada je trener krenuo jedan rad, gdje mi smo stvorili igru, ali nismo stvorili te 2017. rezultat. I onda kad je završila sezona, opet smo sjeli ja i predsjednik i trener i doveli smo još 2-3 igrača i ostalo je od 2018. sve bila povijest. Jednostavno, klub je funkcionira, ne bi nikad osvojili to da jednostavno klub nije funkcionira na svim razinama. Od domara, predsjednika, uprave, mene kao sportskog direktora, trenera i najvažnijih igrača. To su jednostavno bili profesionalci. I tako da smo mi tu godinu doslovno pregazili sve. Imali smo gol razliku 64-11, ako se ne varam. 76-11. I onda su došle te kvalifikacije. Te kvalifikacije koje su nam dale najtežeg mogućeg protivnika. Dobili smo toga Uskoka, međutim ja sam normalno predsjednik i sportski direktor, oni su bili malo su bili puni skepse, dali su nam zato što oni to moraju organizirati, a ja kao trener sam možda i priželjkivao jednostavno da vidim, jer se zna, radi se svaki dan s tom momčad i zna sam koliko vrijedi, koliko može i priželjkiva se jednog takvog protivnika da jednostavno da vidimo di smo. Išli smo s 2 autobusa, publika, fantastičan rezultat, fantastičan, čak smo trebali pobijediti u prvoj utakmici, ali o tom će nešto trener više reći. 2-2 rezultat, povratak u Pridragu, gdje su nas navijači čekali sa Bakljan, gdje je fešta bila do zore u Hajduka, neopisivo. Od prvog dana se radilo, vidjelo da se tu slaže jedna vrhunska priča. Znači, ostaće mi u sjećanju na pol sezoni, kad je pada snig u Pridragi na minus 10 stupnjeva, nas 30 je radilo bez ikakvog pogovora danima u tim pripremama. Imali smo suđenje katastrofa, gdje su suci otvoreno gurali Uskoka. Međutim, ta utakmica je stvorila jednu neviđenu euforiju. To je bila takva simbioza, ja sad kad se sitim, naježim se cili kad se sitim koja je to bila energija koju smo mi dobili s tribina. Možemo čak reći da smo čak i nadjačali, ako nismo nadjačali, da smo bili brojčano isti sa domaćim navijačima. Mi smo došli tada u Pridragu, taj doček isto nikad neću zaboraviti, tu su dočekalo nas je cijelo selo, negdje, ja mislim, 1 sat noć kad smo došli, to je tolika radost, energija i onda mi nije žao bilo ni jednoga teškog trenutka, ni jednoga onoga minuta kojeg smo na onome snigu trenirali po onoj buri i ledu, to ti je najveća nagrada. Onda je opet došao novi problem, treba organizirati uzvratnu utakmicu, treba sve posložiti, oni koji nisu u tome bili, ne znaju koliko je to obaveza i posla. Bilo organizirano najbolje moguće, bila je iz cijele županije, svi ljubitelji nogometa županije koji su došli su podržati, bila je navijanje, bila je fešta, međutim, eto, uz malu nesreću nismo uspjeli dobiti utakmicu, iako smo imali i vodstvo, imali smo i penal koji smo, nažalost, promašili, ali na kraju je bilo kako je bilo i Hajduk nije otišao u 3. ligu, što je bilo svima bilo žao. Da bi Hajduk bio u 3. ligi,
Nama samo fale financija, to je najviše. Znači, Hajduk bi mogao i po kvalitetu i naći igrača u Županiji koji igra to, ali nažalost, nama bi se 3. ligu trebalo 5 puta veći proračun nego što ga imamo. I tako da svi smo mi o tome razmišljali smo mi o toj 3. ligi, tili smo mi nju, ali da smo mi pobjedili Uskoka, išli bi mi bili u 3. ligu, ali dugoročno bi se teško mogli održati, a svjedoci smo u Županiji našoj da postoje klubovi koji su to provali, pa su se nažalost ugasili. Iza toga nekima je trebalo možda i 10 godina da se povrate na opet ono, tako da mi se u Pridragi ponašamo kao Njemci, nećemo trošiti ono što nemamo. Znači od igrača do navijača, do ljudi, do svega u Pridragi, znači prihvaćen sam na najbolji način. I tako da mogu biti ponosan što sam bio igrač Hajduka prve godine. Kad sve rezimiram, jednostavno moram biti ponosan, mora biti ponosna i Pridraga i Hajduk, jer jednostavno klub ima, ova županija ima dosta klubova koji imaju strašnu tradiciju i to, ali ovo što ima Hajduk, tu sinergiju, da je tako utkan u DNK sela, to nema ni jedan klub. Hajduk je ponos i Hajduk je primjer svima kako jedan klub može opstati, a da ne troši ogromna sredstva kao, ajmo reći, neki drugi klubovi. Jer se igra sa srcem. Sa srcem, tako je, i u Hajduku je uvijek okosnica ekipe domaći dečki. Tako je dan danas, tako je bilo od osnutka. Tell me true.